A talo fantu talafola Radio Samoa i le nei taiao, usimelo whaafunga o talo le solulu. Wa mo'omia se national standard na te ta ia laina malaunga ta siai ngā luenga i wafu i totonu o New Zealand. O le finangalo leo Greg Harrison, o le whailau tusiawa o le Maritime Union a New Zealand, a o whao popo pēr tangata whai ngā luenga mali liu i le wafu i au kilani. Tai ona na fisa wele tala whaano no le pa uo se tasi e ngafa ma le uta ino wa ai le wafu i au kilani. Ma i saunoanga le whailau tusi tala le News Hub, na pa u mai se tasi no whanga mawalunga e le i wha amauti no mai po o le ale mawalunga ma o le ana pa u i lunga le waa. Na maliwa i lava ma lea tangata whai ngā luenga i le wafu, ma o se tasi o lo ngā lue wha akona karate i le wafu i lalo pūlenga a le Wallace Investments Limited. A o whaawa waiso e so enga masani, mai le uni, na toe whaaleo ai fo ile tūlango i tūla u umi o lo ngā lulue nisi o lau whai ngā luenga. Lea e o atu i le fitu se fulu i tūla whai ngā luenga i le vaiaso. Ai mai so le nau i a whai le ngā luenga o na o le te leo le manao. Ai whaatua na iai le saunga le mū. Tali tonu ai Greg, o le tūlanga le olo o misi o se tūlanga whaatonu tonu e lau ngata sia i le whaatautenga o ngā luenga wafu. Ma ilona tāofi, ua mo'omia ai le fesoasoani a le malo. O le tausanga tāluai na mawai so e so enga le wha mua le saunga le mua tāta whai ngā luenga i le wafu i au kilani, a o nau wai e whai le ngā luenga. Ma o le maliu o le tāta whai ngā luenga na nafi, o le toa whai o tāta mali liu i le wafu i au kilani, tālu mai le lua fese fulu fitu. Ua manatu le whaalapotopotonga tau si mai po le Nurses Organisation, e sili eile o le Employment Relations Authority e whina wina ile matea upolo o whaatalo sanga i o lato back pay. E le fautala noanga i le Vau District Health Boards, ma tau si mai e peona amata sa wa i le lua fesfulu valu. Ma o lea sa atu e palota tau si mai e loa i le ta lio le ofo watu ina mai, peita ai. Wa sui le mawhauwhau o le whaalapotopotonga, ma o leo le a sui e ala i le fesilingia, pe le tatau i le unionanga i sao i le pūlenga tūto o tasi. A le Employment Relations Authority lea e so alau pule matea uputau i ngā luenga. O se avanoa le atu o atuai i le palota tau si mai e whaaleo mai ai, pe ta lia lo le mea o iai, pe whaawa weilo ilo e lea pūlenga tūto o tasi. O le vaiaso tāluai na whaalia i le minister o le soifua maloloina Andrew Little, o lo whaalawelave le uni le whaai unga watu ina atu, ma ia tu o iai ua le savalia i le uni tu unga o le whai o le palota. E reporti le staff o lo tā uai, e iei tau si soifua o lo fuafua e maua le o atu i le tolu se fulu wafe tā la back pay i le tausanga nei, peitai, mai le minister, e le isa tupe whaapea na sau le paketi o le malo. E le o vai le fina wa le uni le mataa upule nei, ma o le o lātou tu e wala wina i le whai o se full legal review mai nisi o lo ia. O le a whai e le mālotu la whono fōe lima taita ina ia na tupe maua. A o to e se ail tamai tai pāle mia o le olo tu mai le fōe le sui pāle mia o ia fōe le minista o tupe Grant Robertson, ma o se tasilo mataa uputala noa ina le kāpeneta. Sau no Grant, mo o mia le whaapāle ni o ai tā la fōe le tunu, a o iai taimi o le whaamai ma tupe whaalu. Tala noa i tupe o le aso atai o le a whailo mai iai whaamaumau le inflation o le ulwa i kuata o le neitau sanga. E se mai i lea, o polo keti whaawau o lo ofetai ia i male uti o whale, whaapele taunga tā o le soifuanga. O nisi o i tū na tā ue le sui pāle mia, ai mai se ai, o le toe whaaola o lo tupe maua mai tū risia o toe tata laifai to o New Zealand. O le toe tata lau tua oia o se tā lia le vaiaso tā luai, o se feso so ani tele lepe o na tā ue le sui pāle mia. Ma o loo tālia nei fo il kāpeneta fautuanga le soifua maloloina. E toi a mata whewa iai meli le e whaapeo le masino o ke topo lo wa ai iai. O isi tala i lea fuafuanga o le asau no iai le suipale mia i le aso le paketi po le budget day. O iai le popo lenga i le whaatupula i o tangata nga i le whale mai, ona o a afianga o le tui po vaccine side effects. O le myocarditis po le a afianga o le fatu. O se tasi leo a fiango lo ma waile to atele, le e whaalongo i nai maleti ngā o le whatawhata. E o maile tau nei to atolu tangata kiwi o whaamauti no mai so e so enga wa mali liu feso o tae maletui. Ai mai fō mai masui al soi fō malo loina, whaalia lo lato po pole ono le to atelo i lato o atu mo se feso soani, e le i maa mua, be iei fo inia a fianga tu mau le fatu. O le whaiunga le tausanga tāluai whaasolo mai le tausanga nei, le ana whaamawina i le to atele o tangata ngā solo i le whale mai ono o nei a fianga. Toe wala au mai ei tangata o lo ti ngā le whatawhata, tau puni le manawa, masui le whaalongo le tātau le whatu, e wawe wa aise fō mai. Tala muli,
Ua mai asainia e Solomona ma saina le malienga mo puipuinga, po le malienga le nei o lo popole ai Ausitalia, New Zealand ma Amerika, e ono tatala i le faitato ai a saina e whaamautu waila na ami le atu Pasifika. Ua whaamauti noe le so upo le vai whafo saina o lea malienga, o le a whaatanga i whiutana inga ma Solomona mo puipuinga. Ai mai le sui o le malo Solomona, na ia whaamauti noe le ABC, ua mai asainia, ma o se aso i luma le afafo ngalo i ai le pale mio Solomona. O le maua saina o se malienga o le asanga whaamausa li ai le nofo fi le mu, ma le saunga le mu o Solomona ma o lo o ngatasi lea ma le mana o Solomona. Ai ele isainia lea malienga, o le asanga fuana to e lapata i ai Solomona i le sui o le fale pae Amerika, a fai a isainia o le a tatala i Solomona le faitato ai a saina malana militeli o fi mai ai le Pasifika. E o ile tau mawhai atu i ai o Amerika, New Zealand, whaapea Ausitalia i a Solomona, fōlinga mai o lea lava wa malo saina i a Solomona. Tala nao le tae au, manuia le nei aso.